Svima ljudi, Gabir ovdje i danas ću vam pokazati jedan trik. Evo, ovdje je dinar, evo, ja sam ovdje tako, ovdje je moja olovka. Sad ću da vam pokažem jedan trik, gledajte samo ovo. Vidite da se, ko zna za ovaj trik, svaka mu čast. Evo vidite, ovako preko dinara, samo crtate i dobili ste tu, na primjer neko vam sakrije ispod papira i posle vi morate da pogodite koja je to broj novčanica, ali to je ovako. Možete ovako na lakši način, vidite, evo. Vidite da sam stvarno to uradio. Evo, vidite. I ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svideo video, like, share, sub i pozdrav!